Epa lagunok ongi etorri Lastotxaplen kanalera, ongi etorri Hearthstone honetara, eta hasi misio dauzkagun egiteko, eta horietako bat behintzat egiten saiatuko gara. Vale. Estandarrean, hori... Modu estandar... Eta ezin da modu estandarrarena ez. A ver. A ver. Vale, hau ez dut nahi. Gainaiak biso gara menten ezkigu. Vale, hau ez da. Jokatu. Vale, Ai, jokatuko dugu, uste dut modu estandarra dela. Galdu edera ezei berden zaigu, hemen garrantzitsua da hiru partea joz jokatzea. Eta punto, Hearthstone da apur bat. Ba, denbora gutxi dudanean, apur bat. Bueno, deskonexio apur bat egiteko. Luz me concederá la victoria. Tú lo has querido. Vale. Orengos, suelta su campora. Bueno. Nola azten da? Suposatzen desiko naizela? Ez dakit. Bueno, berden ze rankerra jokatu, ez jokatu. ¡Listo! Bueno, normala denean joango garera aztera. Ni gehiago nahiz aliantzarena horra. Baina. Por la sangre renace. Tipitapa, tipitapa. A ver, saltatzen da. Nahi bitarten harriak botatzen. Ni hemen denbora galtzen harriak botatzen eta bat. Gaina uste dut nagoen nibelean, ranketetan jokatu dela ez jokatu mantentzen zen la berdinean. Behin bakarrik hasi dut. Eltzen da momentu bat rankerretan, eltzen bazan nivel batean, edo ez baduzu jokatzen, nivel hori galtzen duzula. Tú eres tú quien elige la varita, idiota. Vale. Debo decidirme. ¡Vete aquí!
Me pregunto... Por la sangre renace. En las alas de la destrucción se acercan. Irudiak bolitak dira, hori aitortu beharra daukat. Honen jarrituko dut berriak botatzen. Barrik gabe egin dezake. Kaka, ikusi nahu zazpi balio duen gauza hori. ¿Te gusta jugar con fuego? Lehenengo dugu, lehenengo. ¡Listo! Barrik ez du funtzionatzen. Debo considerar... Hori batu da. A ver. Easy. Estos mortales son unos inconscientes. Esta vez vamos a hacerlo bien. Denbora apur bat idazteko. Hau arraro izango da, baina, vale. ¿Por qué no? Hola.
Easy. Increíble. El tiempo se agota. Bai. Quizá... Mi maestro regresará. Venga ya. Quizá... Jain examine beharko nuke, denbora apur bat irasteko. Baina, bueno, irasita ez dago. Quizá... El tiempo se agota. La vida mortal. Fugaz, frágil y útil. Estos mortales son unos inconscientes. ¡Inconsciente! Esta mazmorra apesta a magia. ¡Qué delicia! Bueno, jogatzen duen bitartean. El vacío está repleto de susurros. Era, ahora. Y esta vez ganas. Hori da. Oazen berriro. Bentsat hemen rangarretan ez dituzu beste pertsonatzu mehatxuak edo horrelakorik entzun behar. ¡Jaina! ¡Contra Rexar! ¡Que comience la caza! Tú lo has querido. Vale. A ver si no orain. Bueno, ez dago txartu. Egarren txandarako. ¡Me encuentro mal! Conforme.
Venga ya. ¡Una banda de pajarracos y nada más! A ver. Ahora. Esta vez ganas. Ba, joango da honekin. Azken partida moduan. Badakizu hemen irabazi zen galdu, bideoak berdin ikotzen ditudala. Horrela egitasun gehiago ematen dira. ¡Lunara! ¡Contra Malfurión! Protegeré los bosques. Ignúala, archidruida. Senditzen Alextra hemendik zu ezen gara hor. Puntu gehiagi balio dizkidazu oraindik. No puedes pasar. Ezin zara pasatu. Allá voy. Momentzat niri hartu behar didazu. Allá voy. Oraingoz egin helduena da defentsan deitu. Norbait konektatu da. Allá voy. ¡Hora de pagar! ¡Listo! Allá voy. Horra. ¡Listo!
amiguito! Barkatu. ¡Detrás de mí! Somos la voz de la naturaleza. Egian deben masoak ongi prestatu daudela nireak ez dudala ikutzen. Pero bueno, a ver. Un error natural. Bien jugado. Mis ojos están abiertos. Seré tu escama, señor de los dragones. Nunca sabrán qué les pasa. Ba, bueno, ezin dugu nezi da, ezi. Errandituko naiz. No puedo ganar siempre. Ya sin el bus lortu ditugun. Informe. Ba, bueno, lagunok, hau izan da den, espero gustoko zen zaizule, turrengoan gehiago.